Amahoro y'Imana akomeza bane namwe gusuje cyane ukiduhaye umwanya wawe kugira ngo dukurikire mu biganiro n'amakuru tukugezaho ya buri munsi naho tugiye kubana bwa mbere ndagushishikaye gukora subscribe kuri channel kugira ngo ujye natwe ndetse no mu biganiro bya buri munsi tukugezaho. Reka kandi nanaguha ikaze bitameze neza mwihanganisha nkubwira ko mu kwizera ndetse no kugira icyizere cy'ubuzima bituma ibintu byose bigenda neza, ariko nabaha ikaze kuri iyi nkuru ngiye kubaramburira naza gutindamo cyane. Nimwe mu nkuru yerekeye mu bya COVID-19 cyangwa se coronavirus, mu gihe hagaragazwa yuko haje ubundi bwandu bushya, nyamara mu gihugu cy'u Rwanda imibare y'abandura ndetse n'abicwa na COVID yari imaje kujya hasi mu buryo bufatika, ndetse n'imyanzuro igenda ifatirwa ukwirinda kw'abaturarwanda yagendaga yoroha. Ibi kandi nyuma yuko iyi COVID nshyashya yatangiye kugaragara mu bihugu byo muri Afurika y'Epfo, yatangiye gutera ubwoba bamwe mu baturarwanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bikanga ko hashobora kuba haza ibindi bigiye bitandukanye nk'ingamba zikakaye zirimo no kuba basubira mu rugo cyangwa se no kuba bahagarika imikorere yabo mu nyuma. Kandi y'ibi ngibi nuko hitezweho kandi iki virusi yo yikubye inshuro nyinshi ugereranyije n'izindi zari zisanzwe ariyo zihinduranyije ariyo COVID-19 ndetse n'iyitwa Delta. Ibise washobora kwibaza biri gutanga iyihe shusho mu bantu batuye iyi si cyangwa se abantu batuye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko ubwoko bushya bwa coronavirus yihinduranyije rihangayikishije abantu uyu munsi, rinavuga ko kandi ryabahaye izina aho iri kwitwa Omicron. Bufite amoko menshi bwihinduranyamo, ndetse ibimenyetso by'ibanze bica amarenga ko buteje ibyago biri hejuru byo kongera kwandura nk'uko OMS bivuga. Ku itariki ya 24 Ugushyingo nibwo OMS yamenyeshejwe bwa mbere iby'ubu bwoko mu makuru avuye muri Afurika y'Epfo, bukaba bwanatahuwe muri Botswana, mu Bubiligi ndetse muri Hong Kong no muri Israel. Ibihugu bimwe ubu byamaze gufata icyemezo cyo guhagarika cyangwa kugabanya ingendo z'indege ziva mu bihugu byo muri Afurika y'Epfo. Abagenzi bavuye muri Afurika y'Epfo, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho na Eswatini ntibazashobora kwinjira mu Bwongereza keretse ari Abongereza cyangwa Abanya Ireland cyangwa se abafite uruhushya rwo kuba bajya aho hantu cyangwa se bafite uruhushya ruzwi nk'urwo gutura mu Bwongereza. Abategetsi bo muri Amerika bavuze ko indege ziva muri Afurika y'Epfo, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique na Malawi zitemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihuye n'ingamba mbere zari zafashwe na Amerika kuri ibyo bihugu. Ibi bizatangira gushyirwa mu bikorwa ku wa mbere w'iki cyumweru tugiye gutangira. Ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'i Burayi hamwe n'Ubusuwisi nabyo byabaye bihagaritse ingendo zerekeza cyangwa ziva mu bimwe mu bihugu byo muri Afurika ndetse no muri Afurika y'Epfo nyirizina iki cyorezo cyagaragayemo. Ni ibintu bisanzwe ko iyi virusi yihinduranya uko igihe kigenda gishira. Ubwoko bushya bwa virusi buba ubwoko buhangayikishije cyane. Ubu bwoko yihinduranyije mu bushobora kugira ingaruka ku buryo yanduramo ubukana cyangwa uko inkingo zihangana n'iyi virusi. Cyakora iki kigo n'ubundi cyatangaje yuko nta guhungabana cyane guhari, kuko abasanzwe barafashe inkingo nta kibazo bagomba kugira, kuko ngo iyi virusi nubwo yihinduranya ariko nanone ngo ishobora kuba itakangwa n'izi nkingo cyane, ko umuntu wese wafashe urukingo ashobora kuba yahangana n'iyi virusi nshyashya yamajije gutera. Mu ngingo ya coronavirus ihinduranyije iteje inkeke ni yiswe Delta Plus, yakomotse ku yitwa Delta. Hagaragazwa ko Delta Plus yandura inshuro ziri hagati y'10 na 15 ugereranyije na Delta yari isanzwe. Ini akaba ari ubundi bwoko bwari bwihinduranyije bututse kuri Corona-19 twari tuzi. Ni mu gihe Delta ubwayo bivuga ko wayanduye abafite utunyangingo twa virus mu mazuru dushobora kwanduza abandi dukubye inshuro 1200 utwanduye coronavirus isanzwe, kandi agaragaza ibimenyetso mu minsi 2 cyangwa se 3 gusa, mu gihe uwanduye coronavirus isanzwe ari igihe kingana n'iminsi 14. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko 99.5% by'ubwandu bwa coronavirus biri kuboneka muri iyi minsi ari ubwa Delta. Abahanga mu birebana n'ibyorezo bakunze kwita iyo Delta Plus ko ari umwuzukuru, kuko yaturutse kuri virusi yihinduranyije. Bemeza ko hazakomeza kuvuka n'izindi uko iminsi yicuma, ndetse ko hazaza n'irusha ubukana nubwo hatakwemezwa ngo ni ryari.
The Guardian dukesha iyi nkuru yatangaje ko abashakashatsi bibanda kuri iyo ngeri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahura buri cyumweru hifashishijwe ikoranabuhanga bakaganira ku bwoko bushya bwa coronavirus ihinduranya biri kuvuga ko hirya no hino ku isi yamajije kuhagera nk'uko nabikubwiye mu bihugu byatangiye kugaragaramo. William Hanaji wigisha muri kaminuza ya Harvard yagaragaje ko coronavirus imeze nk'ikirere bityo ko impinduka zigomba guhora zitezwe. Ati twagiye twumva ngo hariya habonetse gamma, aha habonetse alpha, ariko ubu ni delta. Ubwo bwose ni ubwoko bwa coronavirus zihinduranya zagiye zigaragaza mu bihe bitandukanye kandi zikaza zandura vuba zikanarembya abazanduye kurusha coronavirus isanzwe dusanzwe tuzi izwi nka SARS-CoV-2. Ravi Gupta wigisha muri kaminuza ya Cambridge yavuze ko ashobora guhamya ko ku kigero cya 80% hazaza n'ubundi bwoko bushya, nubwo atahamya ngo ni ryari. Gusa ubu bwoko bushya bavuga bushobora kuzana none n'uburi hejuru y'ubu ngubu bwaje, kandi nabwo ngo bushobora kuzaza burusha ubukana ubw'ubu ngubu. Yagize ati ubu twamaze kubona delta, iyi delta plus nshyashya iraciriritse ugereranyije n'ubwoko bw'iyo yindi ndi kuvuga izaboneka. Ifite utunyangingo tubiri twihinduranyije muri delta, kandi iteje ko bidahangayikishije cyane ndetse niragaragara cyane mu bihugu byinshi. Gusa ikitarakumirwa nuko hazabaho ubundi bwoko bwihinduranya mu myaka 2 iri imbere, kandi bukaza buhangana na delta ndetse bukaba bushobora kuzaza buyirusha ubukana. Agataho kandi igiteye impungenge kurusha ibindi nuko abantu bibaza niba ubwo bwoko bushya buzajya bugenda buboneka buzajya bwihagararaho imbere y'inkingo z'abagiye bafata iza COVID-19 isanzwe. Frank Barrows uyobora UCL Genetic Institute yo muri kaminuza ya Londres mu Bwongereza yagira ati niteze ko ubwoko bw'impinduka tuzabona buzaba ari cyo twita utunyangingo twa virusi tuzi imiterere y'inkingo, aho usanga uko virusi yihinduranya biyongerera ubushobozi bwo gukwepa abasirikare mu mubiri. Ibi bishatse kuvuga yuko uko virusi igenda yihinduranya ko inkingo zigenda zita agaciro kuri yo. Aho niho bahera berekana ko uko hakomeza kuvuka ubwoko bushya bwa coronavirus zitandukanye, ariko n'icyizere cy'uko inkingo zarinda abantu icyo cyizere kigenda kigabanuka kuko zizajya ziba zifitemo utunyangingo tuzi imiterere yazo. Kuri icyo hari ibindi bigo byatangiye gukora ikindi cyiciro cy'inkingo zizagenda zifashishwa mu minsi iri imbere ziswe second generation COVID-19 vaccines, zitezweho kuzahangana n'ubwoko bushya buzaba bwamaje gusakara nka Novavax na Giston yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari izo batanze ziri mu isuzuma, byitezwe ko hagati y'ubu na 2023 hari inyinshi zizaba zimaze gukorwa ziri muri icyo cyiciro. Ku rundi ruhande abo bashakashatsi bashimangiye ko kwishingikiriza inkingo gusa bidahagije mu gihe isi ishaka guhashya burundu COVID-19. Batanga inama ko nubwo umuntu yaba yarakingiwe akwiye gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo, harimo kutajya mu kivunge cy'abantu benshi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki kenshi gashoboka. Ibyo ngo nibyo bizagabanya ibyago byo kuba coronavirus yihinduranya zakomeza kuboneka hirya no hino. Mu gihe abantu bubahirije izo ngamba ngo bikazagabanya iyo mibare y'izo virusi zigenda ziboneka hirya no hino. Undi yagize ati ntabwo twakagombye gukomeza kujya ahurira abantu benshi tutambaye udupfukamunwa nubwo bigoye kubikora. Witegereje ahagiye haboneka ubwoko bwihinduranya ni mu bihugu birimo abantu benshi ndetse hatitabwa ku guhagarika ikwirakwizwa ry'ubwandu nko mu Buhinde, Ubwongereza na Brazil. Hari impamvu tutigeze twumva ubwoko bwihinduranya bwabonetse bwa mbere muri Singapore cyangwa Korea y'Epfo. Icyakora hatanzwe icyizere ko inkingo zihari ubu zitahita zitakaza ubushobozi bwose kuri virusi zihinduranya ndetse n'inshyashya zirimo ziragenda zigaragara n'izizagenda ziza nyuma yazo. Ubwiyongere bw'ubwandu buri kugaragara mu bihugu byiganjemo ibyo mu Burayi, aho COVID-19 yongere kubura umutwe, nabwo buri mu bitiza umurindi ivuka rya virusi zigenda zihinduranya. Ibyo bishingira ku kuba umurwayi ashobora kurwara icyo cyorezo maze ubudahangarwa bw'umubiri we niwo ushobore kukirandura burundu. Icyo gihe twatunyangingo duke twa virusi twasigaye mu mubiri twiga uko abasirikare bakora, bityo tugakomeza gukwepa ndetse no kugenda
tubarwanya abo basirikare bo mu mubiri mu gihe dukwirakwiye tuza mu yindi sura ku buryo inkingo ziba zitakiduhashya nk'uko byakagombye kugenda. Abarenga miliyoni 559 nibo bamaze kwandura coronavirus muri iyi si yose, abarenga miliyoni 5 basize ubuzima, naho miliyoni 234 barayikize. Ibi kandi nako biza kugaragaza hano mu gihugu cy'u Rwanda yuko hari bamwe batewe ubwoba niba ubwoko bushya buri kugenda buvuka, cyane ko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda zimwe mu byemezo bigenda bifatirwa mu kwirinda COVID-19 bigenda bigabanuka bitewe n'uburyo imibare y'abandura coronavirus igenda ijya hasi, kandi biragenda byumvikana yuko mu gihe abantu benshi barimo barava muri biriya bihugu baza mu gihugu cy'u Rwanda, naho hagomba kwigwa ku ngamba z'uko bagomba kumara kujya mu kato cyangwa se ingendo zabo bakorera mu gihugu cy'u Rwanda zigahagarikwa. Ibi kandi hitezwe yuko mu gihe inama y'abaminisitiri iterana hagomba kuganirwa kuri iki kibazo cya virusi nshya, cyane ko giteje ikibazo cyane bigeranyije n'uburyo izindi virusi zigenda zandura. Ni mu gihe kandi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hagenda hagaragara bamwe bagenda badohoka mu kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, bikaba byateza umurindi mu gihe iyo virusi nshyashya yiyapudetinze yagera mu Rwanda kuba yagorana kuyihashya bitewe n'uko bamwe bamaje kubica amazi. Kandi ni mu gihe yuko ubuyobozi bw'igihugu budahwema kwihanangiriza ndetse no gushishikariza abaturarwanda n'abanyarwanda muri rusange gukomeza kwirinda iki cyorezo cya coronavirus abubahiriza amwe mu mabwiriza abagenga. Ibi rero nubwo bamwe mu benshi mu banyarwanda bafite ubwoba bw'ibishobora kuba byaba nyuma yuko iyi virusi yabigeze mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nta mpamvu zo kugira ubwoba, cyane ko mu gihe wakajije ingamba zo kwirinda ingaruka nyinshi zitazagenda zitugeraho. Ibi kandi bigenda bigeze hamwe bamwe yuko batangiye kugira ubwoba yuko igihe cyaguma mu rugo gishobora kongera kugaruka mu nyuma yuko iyi virusi yabigeze yaba yakwirakwiye mu bihugu bya Afurika, cyangwa se agize nk'umuntu uvuye muri biriya bihugu yaje ayizanye. Bamwe bakaba bafite ubwoba yuko bashobora kuba basubizwa muri bya bihe byo kuguma mu rugo. Ibi rero bikaba bitanga umukoro wo gukomeza kwirinda ndetse no gukomeza gushishikariza abandi kwirinda iki cyorezo kugira ngo bitazatugereza kuri izo ngaruka nk'izo twagiye duhura nazo zo kugwa mu rugo, nyamara mu gihe twari dukomeje kugenda tuyirinda bigakomeza n'imibare ikagenda igabanyuka. Reka na rero mfata uyu mwanya no gushimira cyane wowe umpaye umwanya ukaniga amatwi. Ngenera non top, reka mubwira tukomeze ugubwe neza, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, ugira ibihe byiza. Ciao ciao.